Wij zijn Gospel Society en wij willen jullie graag uitnodigen voor ons concert op 2 april in de Breeplein Kerk in Rotterdam. We are Gospel Society and you're invited to our concert on April 2nd at Breeplein Kerk in Rotterdam. Ok, nossa Gospel Society e nós queremos invitar toda gente para vir nosso concerto dia 12 de abril na BreepleinKerk na Rotterdam.